as fears grow that a region already very much on edge may be heading to an all-out conflict. HOBE umujinya wa Irani turawukizwa n'iki? Ubu Imana ya Israeli nayo yananiwe gutabara ubwoko bwayo ngo ibukize umujinya wa Irani bakanguye. Amerika yonyine ntihagije ngo bahagarike uyu mujinya wa Irani ungana gutya. Tel Aviv na Yerusalemu ubu niyo migi iri kubabazwa bikomeye n'ibi bitero bikaze, mu gihe Tehran naho bari mu kazi gakomeye cyane ko gushwanyaguza indege za Israeli za F-35 bijyana no guhindura umuyonga drone zose ziri kwinjira mu kirere cya Irani. Kwanza umva uko abanyamakuru bari kogeza iyi mirwano. اهلا بكم اصدقائي المشاهدين متابعي معاذ ماهر في كل مكان وادي وتفرقع. لا 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 wagira ngo neza ni Rugangura yogeza derby ya Aperi na Rayon Sport, cyangwa Baraka Mupenja sauti ya Radi yogeza derby ya Kariako, timu ya wananchi yesurana na wekundu wa Msimbazi. واحد مش كفايه, عايزين طول الليل شغاله, صاروخ واحد مش كفايه. Ni jambo rimwe ibintu birakomeye bagabo. Iyi dosiye irihariye, reka se mahoro nijandike gutya. Mu myaka myinshi ishize umubano hagati ya leta ya Israel na Repubulika ya Islamu ya Irani wahoranye umwuka mubi uvanze n'ubwumvikane buke bushingiye ku myemerere ya politike, idini yewe n'icyerekezo cy'ubutegetsi ku rwego rw'akarere. Ariko kandi ibibaye muri iyi minsi byahinduye urugamba ruva ku bwitonzi rujya mu ntambara iteye impungenge mu isi yose, kuva Tel Aviv kugera ku Kimisagara. Ku itariki ya 13 Israel yatangije ibitero bikaze cyane, cyari igitero gikomeye bise Operation Rising Lion, aho nubundi indege z'intambara zirenga 200 zagabwe mu bice bitandukanye bya Irani, harimo Tehran, Isfahan ndetse n'ahandi, yewe ukagira no mu burasirazuba bwa Irani ahazwi ko hari ibikorwa bijyanye n'ubushakashatsi kuri nuclear. Uru rugamba cyangwa se iki gitero cyateje umutekano muke udasanzwe, ibyaje gutuma Irani nayo ikanguka itangira kwihorera yihimura mu buryo budasanzwe kuri Israel ishaka kubaha isomo. Amakuru yibanze aya akavuga ko igitero cya Israel cyari kimaze igihe gitegurwa mu ibanga rikomeye cyane nyuma yuko Irani ikomeje kugaragaza ubushake bwayo bwo gukomeza gahunda yayo ya nuclear itavugwaho rumwe n'amahanga. Iyi gahunda y'ubushakashatsi ku bitwaro kirimbuzi Irani yayise guharanira ubushobozi bwayo bwo kwigenga, ariko kandi ku rundi ruhande rwa Israel ibi bigafatwa nko gutegura ibitwaro bikaze cyane bigomba kuzagirira nabi aka karere, kuko batekereza ibyo Irani yakora imitsi karega. Abategetsi ba Israel bakavuga ko amakuru y'ubutasi yagaragaje ko Irani yari igeze ku rwego rwo hejuru mu gukora igisasu kirimbuzi. Ibi bikaba byarateye ubwoba bukomeye Tel Aviv. Ingabo za Israel zigategura igitero kizwi nka preemptive strike, cyangwa se no kuvuga igikorwa cyo kwirinda yewe no gukoma imbere ibitero bishobora kubagabwaho. Mu gitero cyakozwe n'indege za F-35 hamwe na drone zifite ikoranabuhanga ridasanzwe, aho hifashishijwe n'ubundi buryo buhanitse cyane bwa teknolojiya, bakagaba ibitero bikomeye cyane ku bigo bya Iran bikora ubushakashatsi kuri nuclear biri mu gace ka Natanz ndetse na Arak. Inzu z'imyitozo y'abarwanyi ba Revolutionary Guard Corps izi nazo zarashwe bikomeye. Iki gihe kandi Israel yanarashe aho Iran ishobora guhisha ibikoresho by'intambara yewe n'amavuta akoreshwa mu bitwaro byabo bakora umunsi ku wundi. Iki ni igitero cyagize ingaruka zikomeye cyane, bitari kuri Iran gusa ahubwo no kuri Israel nyirizina yakigabye. Ibi bitero byagize ingaruka zikomeye cyane kuri Iran, by'umwihariko mu minota mike cyane gusa byari bimaze gutangira hari inkongi nyinshi zagaragaye mu bice bitandukanye by'imiturirwa y'ingabo za Iran ndetse no ku biro bikuru cyane by'ubushakashatsi muri iki gihugu. Raporo zashizwe hanze n'ibitangazamakuru bitandukanye mpuzamahanga nka Al Jazeera mu nkuru zabo twabonye muri The Times of Israel, muri The Guardian ndetse n'ahandi, zemeje ko byahitanye abantu barenga 78 ku ruhande rwa Iran, barimo abayobozi batatu bakomeye cyane bo mu gisirikare cya Iran ndetse we n'abandi bakozi b'ubushakashatsi ku bya nuclear bagera kuri 6 niko batubwiye. Hari andi makuru avuga ko rero iki gitero cyagize ingaruka ku buryo bukomeye cyane ku bijyanye n'itumanaho ndetse n'itangwa ry'amashanyarazi mu bice bikomeye bya Tehran ndetse na Koma. Abaturage b'abasivile abakuru ubu babayeho mu bwoba bukabije cyane, bamwe batangiye bahunga imijyi minini bajya mu byaro byo hirya kure, aho batekereza ko ibisasu bya Israel bitagera. Icyakurikiyeho rero nicyo turi kuvuga kuri iyi nshuro, no mujinya ukomeye wa Iran wahise uzamuka mu buryo bukomeye cyane, aho bahise batangiriza icyo bise Operation True Promise gatatu. Ni igice cya gatatu, icya mbere wabonye byabaye, icya kabiri wamenye byabaye, none iki ngiki kiri kuba ni icya gatatu. Operation True Promise gatatu.
Mu gusubiza iki gitero cya Israeli, Iran yahise itangaza ko igiye gukora icyo yise Operation True Promise 3, igikorwa cy'ubwiyahuzi, igikorwa cyo kwihimura, igikorwa cy'ubugome buhambaye, igikorwa cyo gutanga isomo cyatangijwe mu ijoro ryo ku itariki ya 14 Kamena 2025 mu gitondo kare mu masaha 12 gusa ashize. Iran ubu ngubu nakubwira ko imaze kurasa misiri zirenga 150 zaturutse mu bice bitandukanye bya Iran zerekeza muri Tel Aviv, muri Haifa, Ashdod ndetse we n'ahitwa Ramat Gan. Hari kandi drone zirenga 100 zitwaye ibisasu birimo ibyo kurasa kuri kilometero ndende. Ibi nabyo bimaze koherezwa na Iran mu gihe cy'amasaha 12 ashize yonyine. Ibi bitero biri kugira ingaruka zikomeye cyane. Muri Tel Aviv hari amazu y'abaturage yahiye arakongoka, imodoka nazo zakongowe bikomeye cyane zashumitswe, ndetse n'imihanda imwe n'imwe ubu yafunzwe. Leta ya Israel yemeje ko abantu 3 aribo bishwe, abandi barenga 50 barakomereka bikomeye, gusa kubera uburyo bwa gisirikare bugezweho bwo kwirinda nka Iron Dome ndetse we na David's Sling, bimwe mu bisasu byaraswaga na Iran byabashijwe kuburizwamo birangira ntacyo bitwaye ubutaka bwa Israel. Leta zunze ubumwe za Amerika nk'umufatanyabikorwa wa hafi wa Israel, iyi nayo yahize itangaza ko igiye gufasha Israel mu buryo bukomeye cyane bwo kurinda igihugu n'ibikorwa remezo. Amerika yahise yohereza indege zirwanira mu kirere zizwi nka fighter jets mu nyanja ya Mediterane, amato y'intambara warships acumbikira indege z'intambara nayo yoherejwe. Ikindi, ikoranabuhanga ryo kurwanya misile zituruka kure anti-missile systems nazo zohererejwe Israel kugira ngo barebe ko babasha kwigobotora ibitero bikaze cyane biri koherezwa n'igihugu cya Iran. Ibi bikorwa byateje impungenge zikomeye cyane mu bihugu bituranye biri muri aka karere, ibihugu nka Jordania, Lebanon ndetse na Saudi Arabia. Ibi byafunze ikirere cyabyo, abandi bahita batangira gusaba abaturage babo kuva muri Iran cyangwa se Israel. Umuryango w'abibumbye hamwe n'umuryango ubumwe bw'Uburayi aba bahamagariye impande zombi kwihangana ndetse no kugana inzira y'ibiganiro aho gukomeza inzira yo kumena amaraso. Ariko kandi Iran na Israel bose bakomeje kwinangira umutima, buri ruhande rutangaza ko ruzakomeza kwirwanaho kugeza ku rwego rwa nyuma, mbese n'igitonyanga cya nyuma cy'amaraso yabo kizagwa, ariko kandi bakomeze barwanire ishema n'icyubahiro cyabo. Kuva rero ibi bikorwa bya gisirikare bitangiye, isoko ry'ibikomoka kuri peteroli ryarahungabanye cyane kubera impungenge z'uko Iran ishobora gufunga umuyoboro wa Strait of Hormuz tuzagarukaho. Aha rero nakubwira ko hanyura 20% by'amavuta akoreshwa ku isi yose. Ibiciro bya peteroli byazamutseho 18% mu cyumweru kimwe gusa iyi mirwano itangiye. Abashoramari aba nabo batangiye guhagarika imigambi yabo mu karere, ndetse ubu ibigo byinshi byo muri Amerika n'Uburayi byahagaritse ibikorwa by'ubucuruzi muri Iran. Amasoko y'imari yo mu karere nka Dubai, Tel Aviv ndetse we na Doha yagize igihombo gikomeye cyane cya miliyari nyinshi cyane mu minsi mike ishize iyi mirwano itangiye. Nubwo rero hari ibiganiro byari byateguwe bigamije gusubukura imishyikirano ku bijyanye n'ingufu za kirimbuzi za Iran, ibikorwa by'intambara ibi byatumye byose bisubikwa bigwa mu mazi. Iran yamaze gutangaza ko itarimo gutekereza ibiganiro na Leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa Israel, kuko ngo ibyo byose ari uburyarya bwo gusinsibiranya ibintu ndetse no kuzinzika ibyaha by'ubugizi bwa nabi bari gukora ku butaka bwa Iran. Israel nayo yatangaje ko itazigera yemera Iran ifite ubushobozi bwa nuclear, kandi ko izakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibangamire izo gahunda zose. Abasesenguzi mu by'umutekano mpuzamahanga nk'agacamigani mushuti wanjye babona ko iyi ntambara iri hagati ya Iran na Israel ishobora kwaguka ikarenga imbibi z'ibi bihugu byombi. Hari impungenge ko imitwe yitwaje intwaro ifashwa na Iran nka Hezbollah, uyu no mutwe ubarizwa muri Lebanon ndetse na Hamas iri muri Gaza ya Palestina, ishobora gutangira ibikorwa bikomeye cyane byo gushyigikira Iran. Mu gihe ibyo byaba bibaye, Israel nayo ishobora kugaba ibitero bikaze cyane muri Lebanon yewe no muri Gaza, ibintu bishobora gushyira akarere kose mu ntambara ikaze cyane y'umuriro. Kugeza ubu rero ntihakiboneka icyizere cyo kugarura amahoro hagati ya Israel na Iran. Ibikorwa bya gisirikare byo birakomeje, impande zombi zifite ubushake bwo gukomeza urugamba, ndetse we n'amahanga akomeje kureba ibyo byose ku mpamvu za politike n'ubucuruzi. Iyi ntambara yaciye amarenga ko uburasirazuba bwo hagati bushobora kuba mu bihe bibi cyane kurusha ibindi bihe byahise, ndetse we ibibazo by'umutekano yewe n'ubukungu bishobora kugera kure cyane hashoboka. Ahari hasigaye icyizere n'ubushishozi bw'abakuru b'isi
isi n'umwuka wa diplomasi ushobora kongera kuzura. Irani ubu iracyakomeje kuvundereza ibisasu bya misile nyinshi cyane kuri Israel mu rwego rwo kwihimura ku bitero karabutaka iki gihugu cyayigabyeho mu rukerera rw'ejo kuwa gatanu. Ibitero bya Israel byashegeshe cyane cyane iki gihugu cya Irani kuko usibye gusenya ibikorwa remezo byayo yifashishaga mu gutunganya intwaro kirimbuzi, byaniciwemo abenshi bari abayobozi b'igisirikare cyayo ndetse we n'abahanga benshi muri siyanse. Ambasaderi wa Irani mu muryango w'abibumbye yatangaje ko abantu 78 aribo bishwe naho ababarirwa muri 320 barakomereka mu kwihimura. Ku mugoroba wo kuwa gatanu Irani yarashe misile nyinshi cyane zirasirwa kure izizwi nka ballistic missile mu bice bitandukanye bya Israel. Amashusho yakwiragijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana ibisasu byinshi bya Irani biraswa ku mijyi ya Tel Aviv yewe na Yerusalemu, ndetse we muri iyi mijyi yombi hagiye humvikana iturika rikomeye cyane. Ibi bisasu byarashwe mu byiciro bitandukanye bikurikira igitero cya drone z'ubwiyahuzi Irani nanone yagabye kuri Israel ku munsi wo kwa gatanu. Kugeza ubu biracyagoye kumenya uko ibyangijwe na biriya bitero bya Irani bingana. Icyakora cyo amakuru yibanze yerekana ko abanya-Israeli 40 barimo 2 bakomeretse cyane ariko bo bari kwitabwaho n'abaganga nyuma yo gukomeretswa na biriya bitero. Ambasaderi wa Israel muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi we yemeje ko hari umugore umwe biriya bitero byahitanye. Igisirikare cya Israel Defense Force iki mu butumwa cyanyujije ku rubuga rwacyo rwa X cyavuze ko cyarimo gikora mu gushwanyuza ibisasu aho biri ngombwa mu rwego rwo kwirinda ko byateza ingaruka zikomeye. Igisirikare cya Israel kandi cyateguje abanya-Israel ko Irani ishobora gukomeza kugaba ibindi bitero bikaze cyane. Ibasaba rero kuba hafi y'ahantu hatekanye. Hagati aho rero umuryango w'abibumbye biciye mu munyamabanga mukuru wawo Antonio Guterres yasabye Israel na Irani guhagarika umwuka mubi bagatanga agahenge. Antonio Guterres uyanditse ku rubuga rwe rwa X ati Israel kurasa ahatunganyirizwa ingufu za nuclear muri Irani nayo ikarasa za misile kuri Tel Aviv. Umwuka mubi urahagije, ni igihe cyo guhagarara. Amahoro na diplomasi bikwiye kuganza. Abayobozi b'ibihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi barangajwe imbere na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ndetse na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje ko Israel ifite uburenganzira bwo kwirinda mu gihe ibona ko umutekano wayo ugeramiwe na Irani. Ku rundi ruhande ibihugu byinshi cyane byo ku mugabane wa Aziya birangajwe imbere na Pakistan byamaganiye kure ibitero bya Israel kuri Irani, biyiteguza ko byanga bikunze igomba kuza byishura ku kiguzi gikomeye. Uribuka ijambo rya Muzehe Ayatollah Ali Khamenei, uyu ni umuyobozi w'ikirenga wa Irani. Uyu aherutse kuvuga atangaza ko bagomba kwihorera kuri Israel kandi bikazakorwa n'imbaraga zose mu buryo bwose bushoboka, bakazayibabaza ikababara kuko ibyo yavuze ubu ngubu turi kubibona. Israel iri kubabazwa n'ibitero bya Irani. Israel yagabye igitero cy'indege muri Irani mu bice bitandukanye, isenya hakorerwa intwaro za nuclear, ivuga ko iri gukuraho inzitizi zatuma iki gihugu gishyira mu bikorwa umugambi wo kurimbura Israel. Ayatollah Ali Khamenei ati Israel ntizakomeza kubaho itababajwe kandi Irani ntizajenjeka nijya kwihorera. Mu ijambo uyu muyobozi yagejeje ku baturage yavuze ko ingabo za Irani zigomba gusiga Israel iri ahantu habi cyane. Gusa abasesenguzi bakavuga ko ibi bizafata igihe kugira ngo n'ubundi umugabo mukuru w'ingabo mushya wa Irani afate icyemezo gikaze cyo kugaba ibitero karundura byo kwihorera no kurimbura Israel nk'uko babitekereza. Ku rundi ruhande Perezida Emmanuel Macron yanenze Irani kuba igira uruhare mu guteza umutekano muke mu karere ndetse ngo yakabaye yarabyaje umusaruro amahirwe y'ibiganiro na Amerika ku byerekeye ikoreshwa ry'ingufu za nuclear. Imbwirwaruhame z'abayobozi ba Israel na Irani ziragaragaza ko impande zombi zititeguye guhagarika imirwano, mbese ko ziteguye gukomeza kurasana uko byagenda kose. Israel iravuga ko guceceka mu gihe umuntu agambiriye kukwica ngo byaba ari ubufatanyacyaha. Israel yagabye igitero kuri Irani mu ijoro ryo ku itariki 13 Kamena, yari ikoresheje indege za gisirikare zirenga 200 yaje kurasa ku bikorwa remezo bitunganya ingufu za nuclear ndetse yica n'abasirikare bakomeye barimo n'umugaba mukuru w'ingabo za Irani. Ibi bwabyo ugarukiye naho ngaho nini kosa rikomeye kandi bagomba kuzaryozwa nk'uko Ayatollah Khamenei abivuga. Israel yarasaga ahari inganda za nuclear cyane cyane iyo target ikavuga ko ari uburyo bwo kwirinda ko Irani yazarimbura iki gihugu, ngo dore ko ngo bamaze imyaka myinshi babiganiraho bavuga ko Israel igomba kuzarimburwa n'iki gihugu cya Irani. Ibi bitero
nakubwira ko byahitanye abantu benshi birumvikana barimo abasirikare bakuru 20 yewe n'abahanga mu byo gukora ibisasu mu ngufu za nucleaire bagira kuri 6. aha rero Israel yari ikojeje agati mu ntozi, yari ikoze ku myanya y'ibanga y'ingwe. Nuko byagenze rero mu masaha make Irani yahise yihimura nayo irasa ibisasu mu mujyi wa Tel Aviv ndetse na Ramat Gan, byaje gusenya inzu nyinshi. Irani yavuze ko igomba gukomeza kurasa ari ibikorwa remezo by'ingufu yewe n'ubucuruzi bya Israel. Gusa ibisasu birirwa mu ijana Irani yarashe byinshi ngo byafubirijwe mu kirere bigizwemo uruhare n'ubwirinzi bwo mu kirere bwa Israel. Gusa hari abayobozi bo muri Amerika bemeje ko iki gihugu cyafashije Israel mu kwirinda ibi bisasu. Inyubako nyinshi zangiritse harimo n'izituwemo n'abantu mu miji ya Ramat Gan, izindi nazo zirasenyuka bikomeye cyane mu mujyi wa Tel Aviv. Imibare ya nyuma y'ibyo bitero mperuka kubona igaragaza ko hari abantu 2 bakomeretse bikomeye cyane, 8 nabo barakomereka byoroheje mu gihe 34 bo bagwiriwe n'ibisigazwa by'ibisasu byabaga bimaze gupfibirizwa mu kirere. Ambasaderi wa Israel mu muryango w'abibumbye Dani Danoni yabwiye akanama gashinzwe umutekano ka Loni ko haburaga gato ngo Irani ikoze imitwe y'intoki ku ntwaro ziremereye zashoboraga kuzakangaranya isi yose. Yavuze ko ibitero byagabwe kuri Irani byari bigamije kwirindira umutekano kandi ko babikoze nta bufasha bw'ikindi gihugu bugiyemo. Ati twirwanyeho kuko amateka yatwigishije ko guceceka ari ufatanye cyaha kandi ko kujijinganya bivamo urupfu. Twafashe icyemezo kuko mu myaka 80 abayahudi twaravuze ngo ntibizongera ukundi, never again. Amerika yavuze ko ingaruka zikomeye zihita zigira kuri Irani mu gihe yarasa ku baturage bayo, ku bikorwa remezo cyangwa se n'ibindi birindiro byayo. Iki gihugu rero cyashimangiye ko cyari kizi neza amakuru y'ibi bitero ariko kandi kitigeze kibigiramo uruhare. Ambasaderi wa Irani muri Loni yitwa Amir Said Iravani yavuze ko ibitero bya Israel byahitanye abantu 78 barimo abasirikare bakuru naho 320 bo bakomeretse ngo bikomeye. Uyu mugabo yashimangiye ko Amerika ari umufatanyacyaha muri iki kibazo. Ati iyo utera inkunga ukanafasha ko ibyaha nka biriya bibaho, bose basangira ingaruka zabyo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani yitwa Abbas Arakachi yavuze ko abasaba igihugu cye gutera agati mu ryinyo nyuma y'ibitero bya Israel nta shingiro bafite. Ku rundi ruhande ingabo za Israel zatangaje ko ziteguye gukomeza kugaba ibitero kuri Irani igihe cyose zibona ari ngombwa. Kuri iyi nshuro sinavuga ngo bayi, ahubwo dusubire mu kanya. Reka mbanze nikize iyiruzagayura n'inyota bimbaga, naho ubundi radari zangizo ziracyari mu burasirazuba bwo hagati. Jackson Semahoro niko nitwa.